Kapitang Inteng! Anya ngay matin New Year's resolution mo itatawan, Inteng? Ti New Year's resolution ko. Kat saan akon nga agsasat iti arak? Na, sigurado ka ka di itinayta, Inteng. Ay, una dungo. Kasi ka nga, kanya ti New Year's resolution mo. Timat New Year's resolution ko. Kat saan akon nga agong ungay. Oh, sigurado ka iti data? Ay, depende. Naa. Numatong palmutin New Year's resolution mo. Sigurado ang matongpal ko man. Ha? Taapay mo? Timat pa naging inom mo ka, ti kanayon apagong ungata. Anya? Anya tigatanga, marito yan. Ilepas mo lat tanday tawalwali sa maray, taurayon ka amalpas. Agtugtugawak pa ilaang dito'y papag, pagis-istoryaan tamatin Makamu ka nga rod. Kat, kumusta nga ti baro atawin niyo kanika ba daw? Ay, mayat, uray dudua kamay, naragsak kami latta, nga uray saan ang nagpaputok ni Badaw. Apay, kayat mo ayang agpaputok ni kabadaw. San mo? Ay, delikado na itapaputok. Paggastusan pa'y. Ne, marito yan. Ada ka matgayam ditoy. Umay gumatang ni marito yan. Ngam, orayin na kanon ang makawalisak. Ta, makiistorya pa'y. Makiistorya akpay mat nga rod umayak ko mamut gumatang. Ala, itugaw mo pa'y dito'y abay kaw, Maribanang. Ta istoryaan taman ni Marikuanang. Taada kayat ko adamagan kada kayo. Anya ngay day tamaray. No anya mo't atin New Year's resolution yo. Apay, ada New Year's resolution mo, Maribanang? Ay, ada Kayat ko kumaamabawasan ti kanayon a panagong unget ko. Na, mayat man taada New Year's resolution mau maray. Ay, da kayo ngay. Adda ka di may. Ay, awan Basta ti kanayon nga adda dito'y panunod ko. Saan akon nga agpautang, ken saan ak nga umututang. Day talatan ating New Year's resolution ka. Si Kangay, marituyan. Awan mo ti amaw. Ne, mayat sakit di tungtungan niyo talaga amayat Clara. Kayat mo ti makitungtong-tong. Ay, katuan umayak ko magumatang kay. Mala, itugaw mo pa'y dita, tanay, dandani malpas konti walwalisak. Ay, umay kamot agtugaw dito'y abay ko, Clara. Ay, katuan Anya ti topic yo May papanman dita ang New Year's resolution? Ay, mayat man. Anya nga iti New Year's resolution mau tuyang. Awan pa'y nga raw. Damari ba nang kunmarikwanang katadan? Siyaklaangan ti awan. Si kanay, adamatad. Adan ket no kayat mau. Duwata ang mga ramid iti daytoy a New Year's resolution. Anya nga'y dayta. Ang pakutong ta. Kabalam. Apay ki dinasaan? Si kangay, kabailam. Kano saan mo amaramin nga? No kayat mau. Di agmulta jay saan ako mutong kadata. Uray agpapakanlaan kas jay. Sigay, kayat ko dayta. Ay, mayat nga agpaiso dayta saritaan yo Wen nga agpaiso. Sino pa iti kayat na ti sumalay? Ay, saan kanya kon? Husto laang mat ti pamagit. Ay, uray siyak mat. Saan akon nga agpakutong. Tama nga no agbalinak ton at tulang. Alangar aud. Da kayo latan ti saksay. Makita yung mat siguraw ti bagimi ita. Da kayon to ti mangibaga. No asino ti maskim mutong kada kamay. Ay, katuan ala. Mangrugi ita.
Rugyan yon ti agpakutong. Nagbayag ka na panggimatang iti kape. Nakiistorya ak pay nga road. Ket amaw, nakitulag ak. Tulag nga. Kinatulag ko ni Clara nga agpakutong kamay. Apay maramid mo nga raw, tiyag pakutab. Ikat mo na. Adda multa ti saan ako mutong. Itag pakutong ka nga ruda. Tapno saan ka nga agmulta. Wen, uray kitaem. Mapalabas ti talo a bulan. Nakutong akaw. Siguro dumlaing. Tawan pangalam iti pagmultam. Lumaabak ka. Maaramid nga tadamari to yang ken Clara ti agpakutong. Ay, apay ngagpakutong da. Kasla isumet ti New Year's resolution da para iti bagida. Ay, Ti agpakutong. di mayat no maramid da. Ta para iti salon at da no agpakutong da. Nang runakit bumakit dan. Wen kapilitan nga aramiden da. Gaputag multa ti saan ako mutong. Ay, kino adda multa na. Ay sus, talaga mapilitan da ngagpakutong. Ay imbag tadi kasi mali. Apay ko maasumali ak, kat sa anak mo't analukmag. Ay, sa bagay mo't kiday. Mga no mairaman na ka ma-diet, no ag-diet ka. Apay ko mamot mairaman ka. Una, ta mga no saan ka ngagluto iti makan, no ag-diet ka. Madlaw ko kun ka, bakit? Anya day talakay. Idi kalman, itlog lang alinambong tikinan mau. Kun natag, ita, apel tikang kanan. Kayat ko apumintas ti pambagay lakay. Anya, asinaw ti pagpapapintasam. Dito yang. Tuyang, apay may. Nagtulag kamay, ngagpakutong kamay. Ket agmulta tay saan ako mutaw. Ay, nagloko kan. Kasano no maabak ka? Apay ada pagmultam. Dapat tay pensyon kaw. Umanay pagmultam day jay. Ay umanay day jaya lakay. Ay, kalalay ng tiyagpakutong tapno di ka agmulta. Sayang di pensyon mo, no imultam. Pagkaantan iti makabulan day jay. Ay talaga alakay. Ag-exercise akpay kit di ha. Tapno daras ti panagbawas ti timbang kaw. Ay salbag, nagrigat mo gayam ti agpakutaw. Kasla saan kumit akabailan. Pasaray agsaraaw ti tiyan kaw. Ay inakidimangan. Parparigati kidan ti bagay, ha? Kunak man, no saan ka namang rabi. Adda ka mo dito'y kusina amang mangan. Mabisina nga raw. Agsaraaw ti tiyan kaw. Kasano nga rod ako mutong kangay. Amangan no agsakitak pa'y kitdi ano sa anak amangan. Ad-dalaan nga gastos. Kit basit lang kumaati ka nag. 1 cup lang kumangain na pa. Uno kagudwa. Kasla saan mo't amalayaw ti kabalyom na ita inapoy mo. Sobra mo dayta ako ng badong. Ay, mabisbisina nga raw. 1 cup lang nga inapoy tikinan ko ideal daw. Iso akas taunay abisin ko ita. Ayawan mo to yan. Inuutom ti agpakutaw. No kasta ka na yun tinapoy mo ayawan na. Saan ka kumutaw? Maray, gumatangak man iti posporo. Kumusta nga iti panagpakutong mo, Marituyang? Kaslawan pa'y mo't pakakitaan akim mutong ka. Awan pa'y mo't makabulan. Saan mo pa'y mo't amadlaw Kat agday-dayet ka mo't laang. Agdayitak mo't sa gabasay. Anya sa gabasay? Diyak kabailan abiglaan tagpakutong maray. Iso nga inutek Rumbang laang maray, tapno saan kakat nga agmulta. Agpakpakutong mo lang ni Clara. Ay kat no saan nga agpakutong, ay kat duwa kayo nga agmulta. Clara, si kakadinday ta. Apay kaday kapitana. Ay na, madlaw matkantikim mo tungam. Agpaysaw kapitana. Wen, kimutong ka.
Di nga tatuyang. Kimutong matngatan. Kunamot ni Marikwa nang anakita na anapan gimatang ija istorna. Ang awan pa'y mat kano ti kimutungan na. Amagan no saan mat nga exercise. Diyak mo Ay, maabak ano saan nga exercise. Ala, lalaingam nga ro ti agpakutong. Tapno mga baka kat agpapakan ni Marituyang. Mapantamak yung uragay iti baboy, paray. Nagpartin ni kakadamyan iti baboy. Ay, inta, ta makasidsida iti karnit baboy, paray. Uray siya nga ron, paray. Ang mabit lang. Saan ayang agpakpakutong ni Marituyang? Di pa ikit saan nga makasidat ti karnit baboy, paray. Anya nga agpakpakot to? Kano nagirawit mo tamangan? Di na kaya ti agdayit? Ay, saan, paray? Isulat ta. Perme, arawit na. Ay, sigurado ang maabak no kasta, paray. Ay, makamumit na, paray. Isaw, tinakitulag. Di makamumit tayo, ti pagmulta na. Nagalabi ti karnit baboy, inteng. Napan kami nakiuraga ka ni Pari Badong. Naglukon apari ba dong? Amo nang agpakpakutong di kabalay na. Ang gimatang iti baboy. Saan ka nung agpakpakutong ni Marituyang? Anya? Isuti ko na ni Pari Badong. Ay awan nga rod sigurado nga agmulta ni Marituyang. Nagpakutong nga tamat kasalip na, uno kalaban na. Ay kat no nagkita kami itay laeng, kat malasin ko, makitak akin mutong. Oh! Ni nga rod Marituyang ti agmulta? Mayatay, na ito'y apan nakaluto na. Namaga nga adubaw ko naman. Ay na, uray lagman mantika. Sa akin, adob, tisili na. Ay na, naghimasay. Badong, anya nga ide talulutwam. Unay kita banglunan. Adobo ababaw, Ada na igisa nga ugot ti pa ko ijay. Isaw ti sidaan. Unay kamutan. Adobo ti sidam, idinto ta siya, pag sidaan nak iti pakaw. Ay natuyang, dandan ni talubulan. Ngam awan pa'y makitak akim mutungam. Ang mga nusan mo lang ang nagpakutong ni Clara. Jakto pa'y maanusan tagpakutong. Amo ka, saan na mo la ang maanusan? Ay di ka lang mumit Ay basta, ikanak di ta inlutom nga duba. Gumatagak man, kuanang. Ay sos, nagmayat-matan ti ba game Clara? Kas ka mo labalasangan. Wala, tabinigat ti exercise ka. Kan puro natang kan prutas laan ti kankanag. Ay, awan nga rodan Sigurado nga agmulta itan ni Marituyang. Apay, saan ka diya nagpakutaw? Kado awan mat makita kakimutungan na. Ay, naskan atong palan natin nagtulagan tayaw nga agpapakaan. Ay wan agungot kami akan ni Maribanang no saan nga agtungpal iti tulagan. Adda ka din nakasagana pagmulta, Marituyang. Anya amulta. Apay, sigurado ka ang nagpakutong ni Clara? Kano'y may gimatang itay. Nagmayahatan ti pamagina. Kaslamot tan balasang. Anya? Ay saus, delikado ak nga rodan Apay, awan pagmultam. Ay, awan nga raw. Ala, rogyamon ti agbirok iti pagmultam, Marituyang. Sigurado ka akim mutong ni Clara, Mara. Wen ko naklangarudan. Mala, mapanak man ijay balayda. Kapanak-nakak nagpaiso akim mutaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talagang nga impay-pay sumgayam tinagpakutong Clara. Tuyang! Anya tinapasamak ka.
Imbis ako mutong ka, ad-adamat tayo nalimok magka. Ay, marigata nak ngagpakutaong. Saan ka lang siguro nagpursige, nagpakutong tuyang. Ay, sapay awan pagmulta. Ay, sana mabalinti ka sta tuyang. Nasken nga agmulta ka, gaputa na itatitulagan. Ay, Clara, mabalin ka day nga ikanak iti sumagmamano nga aldaw tapno agurnungak iti pagmulta. Maala, tapno di mumet ko na. Ikan ka iti makabulan. Kalpasan ti makabulan, naskan atong palam tinagtutulagan. Ikaray, Clara! Talaga akimutong magayam ni Clara ba daw? Sapay awan pagmulta. Ay sas, makamuka mo dita na. Di nakiramraman dita. Pangalaak nga ingarod iti pagmulta. Pinanunot mo kumaa. Sakbaya nakitulag ka. Ay, mapanak agsapaw iti pagkutanga. Amaw nga dakwarta marikwanang. Iso apang nga asim man tapautangan na. Saan na balay? Pagkaantayumot ti utange. Saan ka di akino nakada kayo aday tati New Year's resolution kaw? Sa anak nga agpautang, kan sa anak nga umutang. Ay, sa dino ngay nga rud ita ti pangalaak iti pagmulta. Ado dita ti mabalin a pagkwartaan, Marey. Mapan ka makitangdan. In ka makibunag iti Halo Blacks, kan darat dita. Anya? Ay, salbagkit day. Agkalingutan akong nagbumbunag iti Halo Blacks. Ay, namin ano akong nagsubli-sublay. Ay, imbaglakit din Kainikan nak iti may saabulan ni Clara. Tapno makaurnungak pa iti pagmultak. Ay, salbagkit iti kastaw. Diyala ko man nakitultulag. Jakmut kabailan dagpakutaw. Ay na toyang. Narigat ti makitultulag no di ka agtungpal. Nang nuna pa'y nga rod, no adda saritaan amulta. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon Fuji Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molang. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman ka na iting kay panagtangan. Nagbasig magayam, hindi bagas. Apa adi ka na panimutang pa, kini kumarim ko anak. Mapadak ko ngam na una akmat inagbaing. Apay, mapaing ka pa lang magkini kumarim, mate. Kasanaw, no daduma kat sumanao no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasurod. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mag. Ngam no daduma, saan amaw-awatan to kali na. Nay, apay ngay. Saan mo takastay day? Un nga raw. Ngam kadagito'y katkasjay matang. Anakwanang, yawat mo man tay may sa kilo nga sukar. Sakbay ayawat ko. Damagak no bayadam, wano utangaw. Sigurista ka mo ta. Ay rumbag lang. Adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang ko maday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok? Uresan mo nga inutang no ipautang mo kanya, kagawad. Bayadak mo't adagaws, no adda kwartak. Kasano no awan pa'y kwartam.
Maibuston ti asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad? Anya, saan? Ada pa'y utang mo, na pa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, oh? Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwam pa'y ni Jipot. Binalon mo, idadanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, ada kamot dito'y sirok ti kayo itigid ti kalsada, maray. Awan samot ni Kapitan. Awan da, maray. Ada seminar ni Inteng. Kahit agmay may saka nga raw di tabalayaw. Ada ni Buyet. Diyay kasinsin ni Kwarog. Ah, ay na. Maray hawak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas diyay nalaang. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod amapan mangawit iti saba at baan ni Badaw, maray. Nuwan napigsa nga agawit day jay. Nabiskad nga mintibagi na kay. Gusto nga raw. Agpada kami kinibadong ko asaan ang makawit iti nadagsal. Makawit kamot lang iti saba, kuya. Uy, napong badong. Uray dua bulig. Asiwak, ah. Saan mo mo't lang ata ang maibatan, di pagsalugan? Sana pong. Igalot ko na imbag iti asiw, tapno sana matinag. Alang nga raw, taigalot ta, babay ni talupasi ti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay di balay. Nakadumatan asabat iti nibayo, apong. Awan nga min ti bagas main, baraw. Ha? Anya nga iti koneksyon ti sabay ti bagas, apong. Ila ko may, gatang may ti bagas. Kasta ka di, apong. Ay, kasi kayo mat. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day ta saba, tuyan. Saan pa'y mo tanalom? Tulungan nakit di nga agukays. Inak to ila ko iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakaw, kitsan pa'y mo tanalom? Iso nga rod at tulungan nak nga agukays. Ilutok a banana chips. Kunak man no naloom ta ramiden ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no na loom. Saan mo't gayam? Kahit isong agluto kamay. Ay katun padasag mag, tainak ilakaw, bareng agswerte. Malanga raw, tulungan ka nga gukays. Nana to yan. Anya ka di day ta sinusuon mo. Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damot mako na aboy na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang man tilakom. No agkalaan ta iti presyo. Ha? Agpaysaw balasang kaw. Golpeam ti banana chips kaw. Wala na. Basta mayat ti pan nakaluto na. Ikatun nasarangsang kan nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko, agurderak manenkan ka. Ay na, nagmayatan no gatangam tilakaw basang. Sa anak ko nagsursaw. Maray, apay day ta awit mo abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay na maray, mapanak ko maagisursor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay katswerte ka ano kasta maray. Nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, indak gumatangan iti bagas may kit ni Maray Kwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoom, mabalinan alakwag. Basta naanos kalakit di nga agukays, aggalay kan siyempre aglutaw. Ang nagastar mo't iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan, parikot ko nga may ti igatang ko iti bagas. Ay, isuan na pang kayo nagteba, maray. Wan maray, tineba may di malam, inlotok itay bigat. Kwarta itan, bagas inton makagatang kin ni Maray Kwanang. Kunak man, nung gagisorsor ito in luto ma chips. Nal
basan abaday. Inak gumatangan iti bagas. Imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay nagbiitay na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanon iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglotaw iti banana chips. Una, may mayat day jayan ngam jay mapan makikinkinuto dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan nabati adipan na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit day, tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan day ta. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay, di mo nangag. Gumatang kuna. Saan nga umutang? Imbag yan alawag, Maray. Adda ngamin mangibaga a gumatang. Inton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunakmat. Day tati kwarta. Hindi sokaw. Mano ay akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga adua? Inton makalako ak. Umayak tumanin gumatang. Inton addamanin kwarta. Adaman damagak, Maray. Anya dayta, Maray. Ay, agdamag kalatta Anya ka diti ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inlako na, kat nalako na mat adagos. Iso matlagayap nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanya, no di kat gumatangak man kunana. Nakapanunot iti pagkwartaan na, Maray. Ay, kasta tinasayaat. Ngamen, manipod ita, saan akong nagpautang. Ay kasanungay no awan kwarta jay tao. Agrimedyo saan laang amang namnama iti utang. Siyak mati marigatan no kasjay. Sa bagay, no adda namnama unda apagutangan da. Iso adagos ti kamangan da. Nana, adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko apa naglutaw. Naibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote yo? Adda mo basang. Gumatang ka iti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tada trabahok nana. Agluto ka iti kamuti chips. Ta isuman ng tigatangak. Mabalin ka di ba? Wen anana. May mayat pay dayjay Tauray basit ti asukar na. Nasamitan. Kasta ka day basang. Wen nana. Amin mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramidin nyo. Nana. Mga ramid ka man iti chips istan di taigid ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya day ta? Paglakwan ta iti chips. Bareng agatang dagiti lumabas. Mala, mga rami na kiti basit akalapaw kan papad. Pangidiswam itilakaw tuyan. No kastoy asaan ang makatrabaho iti bangkag tawan to daw. May mayat day tuyan ngam ti mapan umutan kini marikwanang. Intonog to daw, at mula tati kamutay kan saba. Mabalin maggayam nga ramidin na chips. Wag. Adumet gayam ti mabalin apakaaramidan ti sabaken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti agtutubo iti batog danana tuyang. Nga. Anya dayjay nga agpaisaw. Ay, inak man kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Marito yan? Ang naglako itilutlutuan na at chips. Chips? Wen. Manipod rinog yan na taglako iti chips. Saanin ang mapanumot utang kan ni Marikwanag? Kasta ka day? Wen, kwarog. Kanayonan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nga agpakaasi pautangan ni Kagawa. Ano tuyang? Isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwarog.
Ti amok iti ka, naluom laang asaba ti mabalin nga aramidan a banana chips. Ha? Ang saan mo gayam? Aya, Wen, kasano ti pamayan? kwa, no naoki sa amon ti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wen no kalamansay iti dua nga oras. Apay ngay babad pay lang. Tapno saan ang umisay. Ikatom ti danom na, sa mugalipon iti nainpays. Agaramat ka iti slicer, tapno agpapada ti impis na. Ay, kastagayam. Wen kwaraw, ipritaw. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple. Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Ay, nawadwad mo tabilbilang ang makwarta ato yan. Ay katun no idi kumapay ang napanunot ko ti kastoy, sa anak kumakanayo na mapanumutan kini marikwanang. Dandan hindi mo pa kaya ti mapanumuta ngay, hindi agangay. Una tagkusilap, wano agtayamudom, no kasjay ang mapanak umutang. At damat kit pagsayatan, da nga inaramid na. Anya ko mati pagsayaatan na mungay, na ba inanak pa'y iti inaramid na. No di na ka pinabainan, napanunot mo ka diti kastay. Anya kastoy, Tagluto no madan ka lang iti kwarta. ay wanan niya. Ay, no pinautangan nak iday, ay katumot o tangaklat ta. Mabalain ajak nakapanunot nga glutaw. Naimbag abigat yaw kukumaray. Day. Mayat matiisam mo ita, marituyan. Wen nga rod, maray. Ada ka di rumbang ang maamuan, may. Sakbay agumatangak iti asukar ken mantika, kayak ko tagyaman ken ka marikwanan. Anya ka di ti pagyamanam. Idi ngamin pinabainan nak, idi umututangak. Nakapanunutak nga agluto iti ilakaw, tapno madanak iti kwarta. Ay, pasensya kan, maray. Naira na anapodot ti ulog, tawan mat ngaminan pagsakadak, tapanay mat utang. Ay, kat, adda nga rod pagsayaatan ti inaramid mo marikwanang, saan ko aninamna mga dagayang pagsayatan ti panagungot ko. Ay, dakkel aliksyon kanyak maray. Iso nga da kwarta kita, sana kon nga umutang. Ay, kat, dayawan ka marituyang. Tanasaya at ti imbunga ti pan nakapabain mo. Wen nga rod maray. Tay nga rod gatanga ko tay nakmanin ang luto iti ilakaw maray. Awan maray. Ay, di mon masango ti makimarites. Tadan pakakumikumam anya. Makimaritis ak matangam apagbiitlaan. Awan nga min kwarta no maritis lang taramidan. Yagmom tay gatanga. Tay nakadtrabahaw. Ay, wan maray. Mabiitlaan. Oh, dayta. Sige maray. Babayaw! Bye, maray. Imbag ta saan agim mura kanyak ni Maritoyang. Ay na, no saan mo pinabainan, saan anagnakam marikwanang. Good job nga na to yan. Pinagbalin mo eleksyon, ti pan nakapabain mo. Si kamat lang pinagnapan. Ala sigay! Dinan, tinagdibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para itiradyo ni Steph Meron Lalika. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Ren. May sabay asagot kada kayo, the MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kaya ito ay istasyon. At yamin kamay, iting kay panadangan. Oh, inayabanda ka mapan makinom. Igaraw mo manin taugalim apa ilaklak amlatan. Ay, kad siyempre mo ta. Agayap da nga ron, de libre. Apay, di mo na ngagtibagbagada. Asi ka kanaw, tinalaing nga agambaing. Ay, sa oto umapal day ta. Saan da siguro naayaban na? Basta kisayam ti makinom. Tadi kamit nga rod gumatang. Apay kumagumata nga ngay. Basta da libre, agawaan kit tuminom. Nagpuskol mo tiro pa man niya. Naimbaglakit din tasaan ka pa'y anak kasarak iti tao, adi na kayat tikas iti aramid mo. Awan man day ta kanyak tuyat. Ay nabadaw, alwadam kitday, tadi ka laam mo. Numakatumpong ka iti lukulukaw a kainumam. Awan ka di ti madlaw mo kan di pari badong. Nukas jay nga agiinom kayo. Ay, bambantayan na kami kading nga agiinom. Saan mo't kit day? Ay, kwa. Apay nukas jay mo't ti aramidam. Tapno saan ka amabartak adagaws. Apay, anyak nadlaw mo? Saan unay nga uminom iti arak. Ngam, narawat iti pulutan. Ay, agpaiso ayat ito, dungo. Ay, nakapsot ka nga ron nga agsipot. Tadi mo pa'y nadlaw. Saan mo't ngamin nga isang tikit kita Idi nagpulutan kayo iti pinapaitan. Nakitak nga ingguyod na ti malukong iti asidag na. Kutsara a kutsara, idin to tasag paminsan kayo anag kutsara. Isugayam ama ibus adagos ti pulutan. Awisay, dagiti ka inumak. Nga umay da dito'y balay. Parchin mi ti kawitan na pataw. Tapulutanan may. Bayadan da. Nasaya at may, tapno malakot at ipataw. Ibagak ka dagiti gumatang aparchain kan iluto dito yain. Ngaminton medyo na partek da. Saan mo nga irwaramin ti karnay? Mangibati ka mo da. Anya, mangibati ka? Kano ginatang da? Basta ti imbagak ti masurot. Sakton ti manggaw ang mangirwar. Pangkunto di sa alasay, tajay kami nga giinom. Si kaman lat makamom. Didak ibibiyang iti kalukwam. Anye, apay kumakalukwan ngay. Siya nga ron ti mang partay kan mang lutaw. Mangibati ak tumitain, tayo sumit ti pan nakatangdan ko na. Makipulutan ka lang arudan. At dapay latangdan ma. Inyati ko nam tatabataw. Ilakom tay barako apataw. Wain kwarog, ibagam kadagiti kakadwa. Agiinom tayo, iji balay. Ijay tayo nga ilutaw, ijay tayo umitin nga agiinom. Sige, tawisak da ang gail. Ken dagiti kakadwak atanod, amayat amakibayad. Wain, tadakkal, iji patumay. Barako ko naman, naimas day siya pulutanin. Manghala kami nito iti arak, tata. Ay, kitwan mo ta. Nabayag basit kay, adi tayo nagpulutan iti pataw. Ay, mayat nga rod manin, ati inom tayaw. Ariglado Iso nga umay kayaw. Uston taw, noon naluton taon, dito lagpulutan ay. Kagumatag ti Ricardo tuya. Itakaday. Wain, tapartsik matay, di pataw. Uston taon, nadadagiti manggatang. Kat agiinom kaming tumatay. Ayan nga ron, jay gatang ka. Ibagam ka ni Marikuana nga bayadan tantaw. Intun itid ti bayad ti pataw. Imbag ano kayat ni Marico anang tiagpautang? Apay kita sa aning ngay. Mabitlaing may. Nagbayad tayo, intun malam. Duraing kabayadan, napaman na maitid ti bayad ti pataw. Padasak ano agpautang ni Marico anang. No ado nga minen ti imu na nga imutang. Dinan kayat tiagpautang. Ingka nga rudin Tanay, iluto ko to'y pataw.
Maray, pautangan nakman itirika daw. Itad kung lang inton malam. Anya ka di arikado, Maray. Ikanak itilaya, paminta, bawang kan sibuyas. Na, naimasakit tilot pum Parjan man ni badong ko diya dakkel apato may. Napaot nga abastoyo day ta, Maray. Tadudwa kayo laang mag. Ay namaray, saan mi nga abastaw? Gatangan da pulutanan da kanaw. Ay, kunak man no abastoyo. Agiinom da nga rot iji balayaw. Anya pa'y ngay maray, no di kasta. Kat, makiinom ka kadimat. Amumata sa anak nga umin-inaw, maray. Kumatang tayo ni ti arak ang kail. Guston to no malutong ti pulutan tayaw. Ay, sigurado nga ada pulutan, kaanakan. Day tamo timbaga ni tata ba daw? Ay, ingka nga ron bagaan ni Sam. Uno, dagiti kakadwam ta, agiinom tayo. Reglado ang kail. Inak kaya banda giti kakadwa katanawd. Dumagas kaminto dito inton madamdaman. Wala kukuyog tayo. Ay, mangala tayo iti ado nga arak. Walang kail. Mapanak iti balay ni Sam. Ado kanukat ti arak na. Ay, imbaga na pa di na minsan nga ada istitsay. Ay, parang adapay. Mabayusan man ang ti karabukob tayaw. Nagimas ti arak ko naman. Sam, adda ka di pa ita ibagbagam nga arak mo nga street side? Ada ah. Kaya't mo nga pagsanguan ta. Ay, alam lang ngayon. Tayin tayo agsyat iti balay tatata ba daw? Apay ada pulutan ijay. Ay, partiyang na kano di dakil apato na. Mayat nga rod ah. Ay, orenak ta inakalaan di arakaw niya. Agrenak tayo iti arak. Ay, imbag ta mayat ni tatabado nga mang parte inye pato na. Bayadan tayo kanaw. Pagbibingayan tayo ti bayad na. Ay, iso aya si. Makainom kan makipulutan ng pabayadan na di pato na. Kastamot ti kunana. Nagmayat kami latan na. Tapno adda pulutan tayo. Sige, orenak nga rod sip. Makamuka kadagiti kakadwam nga aginom dito'y balay. Papanamaya. Ay kat mapanak mo't ijay ayan dagiti kukumari ka. Ag may sakit din a babae ditaw. Idin to tagiinom kayaw. 4 boys da unlay ta inom yaw. Madalataking ka dayta. Mala, inangarudan. Diyak kayat amadanunan dak dagiti kakadwam nga aginaw. Masapa ka nga gawid ah. Tas ikatagin naw, kadagito usaran may. Apay ngay asyak tagin daw. Naglalaingan yun ngay. Apay, waitress ha. Inawam ati paginuman nyo abasaw. Kandagiti malukong nga aramatin yaw. Mala, inakaw. Pinanawam mo't dagiti sa nga ile, Maray. Saan ko asa nga ili dagijay, Maray? Kainuman ni Badungkaw. Pimanawak tamareng-rengak tumanen ka dagiti katawa dagiti bartel. Sa bagay, uray siyak. Diyak kaya tabang bantayan dagiti agbabarte katattao. Nangruna no nagpipig sa ti katawa da. Makareng-reng. Iso ngay mayak ditaw, Mari ko anang. Imbag ditaw tawan ti makareng-reng. Mangirwarak man mo't iti soft drink ta uminom tayo mat. Kunak no arak itayin ti kunam nga irwar mo, Mare. Ay, Mara. Anya nga tano uminom tayo mo't iti nasangger. Kasano ngay numabartag tayaw? Asino nga iti aglakaw? Ay, ship! Karay-kay! Tangad kan duri matlang ti ginao ni tatabado nga pulutan tayo. Kaunan to siguro ti daduma inton madamdamasam. Pun ata, pinabayadan na. Di nakatgaawanan. Ang mga no igaraw naman tayo ugalinan Pero armon tayo inuman tayo, tarog yan tayo. Damot tayong ginaok, di talamisaan. Ay, una, tatabado. Ada nga agpaiso ginaom ngam tangad. Kaya kan dure. Gawin tayo tumod lang na kita. San tayo mo't ang mapagigida na pulutanay? Ado pa ijay. Ado laki di ti arak. At no nagadot intugot ko nga stateside nga arak. Ay,
Irwar mo tay, maibagay abraso nga pag-inuman. Wait, ada kupita ijay, no iso ti kayat mo, Sam. Kupita! Tay nak manalain tay, dulin ko a kupita. Malah, nakal. Ay, nalamiisan to'y karabukob ko na kainom. Nakaginawa, idi minumak iti nalamis as soft drinks. Ay, madama siguro matanti inom. Dagiti adda ijay balayo, mare. Sigurado madama ti panagpulutan da. Lakit di ang mga nukasladan pinadanuman atukak iye balay. Sigurado ang ariwawa da. Ay, marituyang. Amangan no saan mon amaramanan jay pato. Ginatang damo maray, uray ibusanda. Kasanon no saan da abayadan, tanangala damot iti arak, maray. Ay namaray, intulag nga imuna ni Badungkaw. No kayat da agatangan sakbay a pinartina. Ay, maibagak man laday to'y kukumare. Ang para kada tayo laang to'y ibagak Anya kadiday tamare, ibakam laang Adda ngamin nakaibaga analaing kano ni pari badong amakiinom no libre. Ang saan kanumat nga agparanod. Adda kasta nga ibagbagada maray. Saan kano agumatang iti arak. Naglaing kanupay nga agpulutan. May bibos na yun, dito yung karne ti Pataw. Saan kayo pa mo nagbayad, kakadwa? Dinag muna yan. Bayadan mi iton madama. Madama t-shirt! Wanmay, tatabataw. Saan kami matatumaray? Nagbayad kami tao sa sakbay nga gawid kami. Kasan nyo ngayon no, nabartag kayong tunay. Ipalpalagip ko lang Tagay. ang mga numalipatan niya. Tagay lang. Di ka agdan-danan ka di. Ay, itol. Tulad mo tumat ngamin kan ka nga. Di na kaya ti agparanod. Nay, saan na saya day tasoma? Sam, Apay, Madi. At nagbagay mo. Eh, mga nakakidit sila eh. Taamom. Ti mangan ti sila eh. Iso ti magasangan. Wanmay, tatabataw. balay ko ti pag-iinuman tayo Sam. Nalipatan sa amin tayo. Kumpormi ti pagbagama. Apay, malipat. Sa anak mat nga kabaw. Saan kami nga may no, saan ka nga nag-ayam? Kanya. Masigurado ka nabartakan dagiti agiinom ije balay. Ay, iso asigurado. Ado, titalusan kan innawam no makasangpet ka. Ay, day tamo ti pagmadyan na. No ijay balayaw nga agiinom da. Ay, noan niya mo ngamin at tinakalaglagi ni Badungkaw nga agpainom ijay balay. Saan ka de nga imbagam, aga po iti pato na apartsenda, maray. Day tamati ko na maray. Ngam siya ngarud mo iti mapirhuiso nga agdalaws iti nagiinuman da. Uray kumano kasangay na, ngam saan mo ngarod? Ay, wan ngarud anyang ngarud. Sagpaminsan lang may anusan na. Tay busay, di Pataw. Hindi ka pa nagbayad. Sam, Singir kamat nga. Singir kat na kay pulutan kanto bay. jacket ang singiran, kit na ibustikar ni Tipatan. Sa anak nga, kaihanak, idi kalman. No, saan ko nga madlaw ti naramid mo. Tatabad yung. Anya, tabay, anya tinaramid ko ako nam, Sam. Katno si sasango akiti lamisan. Nakita no, anya ti parte ti pato nga ginaom. Saan mo ito pa ngayon, Ruar J. Lupo kan barokong ti pato. Ita, mabayad am kay din. Nagngina J, bayad ti anak ngayon nalak. Ngam J, bayad ti patom. Inibus tayo, jarak ngam sa anak to pa yung agsing-singir. Ay, Sam. No, kaya't mo di kang kaeti kwarta, ta gumatang kaeti arak. Sky is the limitation, ano kaya't mo? Awa
kadit inimutan. Madit mairan-ranod lang. Agparanod tayo mata. Yeah. Di manawan, dagiti kakadwam ang nagiinom. Ayan nga, iti pagbayad ko iti Ricardo nga inutang ko kini Marikwanang. Ay, saan ko na pinabayadan ti Patap? Na, apay nga'y. Nabay na nakiti sa unisan. Agpaisaw ti imbaga na tuyan. Amok ti makinaw. San ko amok ti agparanot. Nakasarakan iti tao anaturod anang tubngarkan ka. Ado ka ti magbagada. Analaing ka amakinom kan agpulutan ngam imot ka kanaw. Ay, saan ko nga ulitin tuyan? Kababain. Naplanga kiti imbaga ni Sam. Ay na, tatabadong. Madimat ngamin ti agpailibre. Ngam di mo amo ti agilibre. Hala sigay! Dinan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyamin kami, itingkay panagdangan. Nagado kayo nga agis istambay dito Tersinak. Ngam saan kayo matngarot agumatang itilakop. Di mata nga makagawad. Gimatang ka, ngam may sa akin day. Kat mano nga oras mo nga agtugtugaw dita. Ni tataba daw. Itay pa yan asang puta dito Tersinan. Di pa gimatang apulaos. Didak man disturbay. Bisyak nagsilsilpan. Gumatang kayo mat itilakop. Hoy, tataba daw. Gumatang kan. Ayaw at igatang ka. Ni, Sapay na ka nga to dagiti saksa kayo di talamisaan ang nakadisplyan dagiti lako katinapay. uy! Nag-replyan di kachat ko abalasang. Ay, apay nga. Di mo reply, di ka chat ko abakay. Na, Naska na gumatang kayo itilakop. Tano saan? Ha? tano saan kagawad? Anya ramidam. Tano saan? Sukat ti password dito internet dito Tersinak. Ay, just Ha? kay. Sa payawan ko kwarta ni Tay. Ay, mapana man lang mangalan ni Jibalay. Ada kwarta dito kagawad. Gumatang akaw ni timasakit day. At damot lagayam igatang mo. Ah. Rayang pa ila nga makaungutang. Uyag. Ayan mo. Adak dito'y kusina. Ikanak man iti kwarta. Anom ti kwarta. Ada katangay. Igatang iti bagas dayjay. Sukatak tukaday. Sukatam taawan kanin tano di mo sukatan. Way, danag mo na ya. Madumi dagitagis. Istambay dito Tersina maray. Maki-internet dagita. Kita man, nakadoong damay. Ay, wala niya. Ibagbagak nga rod ang gumatang da itilakop. Ay, siyak maray. Gumatang account. Tapno awan makunkunan. Kaya tapno saan kan nga gungungay maray. Nasaya at ano kasta? Oh, anya nga itigatangam. Dahita man maray. Ayan na. Kita mga min dahito itudto daw. Dayta nakabiti na krispak. Way, iso dahita tigatangag maray. Dayta laang tigatangam. Gulpiyan ko na. May salaangan tinabatay. Iso nga ron agulpiyan taon. Dahito, iti 5 pisos. Keep the change maray. Naa. Oy, na kayong agis istambay. Gumatang kayo mo't itilakop. Gimatang ako na maray. Saan kan nga reklamaw? Ah, anya mo ti ginatang mo ngay, may sa krispak. Saan kan nga reklamaw? Imbaga, tagimata nga. Siyak, tirumbang nga reklamaw. Naa. Ay, umay ka lang rod ag internet iti Tersinak agreklamo ka pay.
Kasanaw, nagkulbot mo dahil yung lakom ang krispak. Nakulbot aya. Kaano pa aya dahil yung alakom? Idi pa'y napalabas at tawon ang nakabitin dayta. Anya, ay sumulagaya man nakulbot Nakulkulbot pa yung malalatinwan. Marikwanan, istambayan sa matan daytoy tersenam. Ay na, won Marey, saan mo't nga rod ang umatang dagitoy nga agis istambay, umay dala nga internet. Imbag kanyak ta umayak gumatang. Ay, damot laangan gumatang. Anya aya tigatanga Marey. Si daon mi kan ni Inteng. Ay, karne man mo't ita ti si daon mi. Ay, nakaisamanan ni Kapitan no kasta, Marey. Ay, katuan Marey. Sigurado da ita. Nakaisamanan ang mapanag-duty di barangay hall. Kagawad. Apa nga? Awan mo tin agpakita at tanod tayo. Ay na, adda amin ijetersi na Kapitan. Ha? Agmalmalum da naka-istambay ijay nga agin internet. Unay ba't daytan? Kada ko mapay paramit ko kada kwada. Imado nga ro ti istambay ijetersi na Kapitan. Manipod na da nakit internet. Nanti problema, saan damot nga ro agumatang, maki-internet dalaang. Ay, narigat ti kasta kagawad. Ong takpay idan kung nakagumatang damot itilakok. Rumpang lang agistambay dala ang asaan da gumatang. Kaya maki-internet da. Yan. Pampanunutek nga rod, asukatan laangan ti password na dya internet ko. Tapno maksayan dagiti istambay. Adda kalagayam dito'y tersina ni Marikwanang. Way, dak dito. Apa aya? Kunak no napan ka nagbangkag. Ay na Marey, agmalmalam nga adda dito'y nga agin internet. Ay, awanan ti gatang iti bagas. Tainin inot mo ng liblibas. Awanan ti gatang ta iti bagas. Addan sa ngamin kachat-chat ni Kabadong, Marey. Ha? Apa nga bagam ngay maray? Adda ka chachat mo ba daw? Ayawan, adaya may. Ha? Madinsan ati mapaspasama. Apay, agimon ka, Marituyang. Ay katuan amaray. Ha? Jak ipalubos nga adda ka chat ni Badungkaw. Ilaban kaw iti pinatayan. Ayagtal na ka man tuyang. Si kanto mga men marikwanan. Pilay bagbagan. Amumot ni tuyang ka. Amin na mangag na, patsin na. Oray sa napod na. Nakitak mo't dagiti tanon mo ijay tersena ni Marikwanang. Agsilsil punda ijay. Saan da pa yan na nagpakpakita ka niya? Nadadangarod amin ijay. Si Madutin nagidya tanaw. Si Madot dan manipod na dan iti internet ni Marikwanang. Ijay dan nga agis istambay. Makaungitak siya. Nay. Parang bang ngamin nga agungat ka Kaslama dimat no agungita. Apay amaday. Amumunti mapasamak no sakti makaungat. Akatuan. Agasok amin nga agong kan lapayag mo. Jak kayatan ang mapasamak na ita. Darigatan. Kahit bye-bye amlatan asumadot dagiti tanod mo. Ay, awanan ti amuda nga aramidan no saan nga agsilpon. Kapitan, umayak man nagreklamo. Anyat ireklamo. Hay, nilakay ko Inaldaw matlaangan ang naka-istambay iti tersena ni Kagawad Kwanang. Di na kayat ti agtalo nun. Ha? Apay na? Sapay sa nga pulo dagiti anak mi. Yay. Kasano kami ngay nga agbyang? Don't worry. Mga ramidak iti wagas tapno masolbar da ita a problema. Wan man, Kapitan. Uray dagiti tanod ka. Si Madot na rin sila. Di ba dong kaw, Maray? Si Madutan apermay. Inaldaw ngamin ang naka-standby iti tersena ni Marikwanang. Ay, jak maibaon asumak daw ka nagbalsay. Di na pa yun maiwayway dagiti tarakon mi akaldain. Ay kat bagbagaam
Kanayon ti apa may maray nubagbagaat. Ay, kat agreklamo ka akin ni Inteng no kasta. Day tangaraw ti kayat ko nga aramidan. Adda nga ta ni kapitan ijay barangay hall ita. Okay? Inaldaw mo't nga da ijay. Sigay, tamapanak man nga rod agreklamaw maray. Kabadong. Kita mo, ni Marituyang mo't day ta lumabas. Ay, baya malumabas, Mare. Ay kat damagam mo't ano sa dino ti papanan na. Day talag cellphone ti aramidam. Mapanagbangkag day ta. Iso ti pagbangkagam. Asika kumabot na. Ay, diyan masangaw. Ay na, ani, nagturong mat ni Marituyang iji barangay hall. Ay, kit baya mamare. Ijay siguro, ti pagnaan na, ama pa ni bangkag. Saan nga ta ama pan agreklamaw? Ha? Hanya kumangay ti reklamo na. Isunto pa ti reklamo. Nay, apay ko mga ireklamaw. Una, tadi na mo tagisagana iti kanay. Ay, makichat-chat kan samet, kabadong. Why? Nagpartak ita ti internet dito tersina ma. Ay na, nagmayatay. Ay, maurnong manendag iti istambay dito tersina. Naa! Apay nga aming mingming nga lagtad Marituyang. Damdamaga kung ano ang kailangan mo. Pero di ka nagsasaw. Masapol pa'y nga agsao at kapitan. Kawin na. Kasano nga'y ama-amwa, no anya ti ibagam, no di ka mo't agsaw. Kunak numabasam dito'y rupak. Naa, apay litra day ta rupam, tamabasa. No nagado akorduroy na. Agreklamo at kapitan. Anya ti ireklamo Marituyang. Ni badung ko saanan nga trabaho. Ha! Jay lata nagsilsilpong jar aramigan na. Santo agbirok iti na imas amasida. Yeah. Kat saan mat nga agbangkag. Naa. Hey. Agpapada kay meten iti reklamo. Kadag iti daduma amisas. Nagreklamo damay, kapitan. Oo. Talagang aksyonak matkit di dayta problema yaw. Kasapulan nga aksyonam, kapitan. Ala. Pagtutungtungan mintaw kadag iti kakagawad ti solusyon na. Sigay, kapitan. Naskan apagtutungtungan niyaw. Apay nga, nakarikap da ito tersina ni kagawad ko na. Wangar tataba daw. Ay, sana mabali na. Makapag-internetay. Alang raw. Tuktukin tataba daw. Marikwanan! Lukatan mo ito tersina ma. Tag-internet kamay. Kagawad! Woo! Lukatam ti kantinam. Gumatangak itilakom. Apay, atay gatang ma. Ada kwarta dito'y bulsa. Marikwanan! Kagawad! Woo! Lukatamo na kagawad! Ay, saan amang lukat ita ni Marikwanan? Tapay ka now. Ay sus! Saan ang mabalin? Asaan nga aglukat May salaan nga aldaw asaan amang lukat ni Marikwanan. Ay na! Aburido kayon. Ay, saan ako na makapag-internet? Oray siya nga raw. Di akong makapag-internet. Ay! Matayak na awant internet. Andiyan, Marikwanan. Nasulbaran ti problema. Wan, kapitan. Sigurado nga awanan ti misis nga umay agreklamo kada tayaw. Awanan at saan dan ang makapag-internet? Rumbang lang. Agtrabaho dakit di kita. Saan apuro silpon ti into na rin da. Imbag kumamot no gumatang da itilakok, saan mat nga raw? Malamari. Agawit ka. Taing ka maglukat ititir sinam. Kagawad ko anak. Diyan nagsaritaan ta. Aramid abun. Wow, kapitan. Talaga nga ramidag. Nakalukata, itersina ni Marikwanan nga. Apay no nakalukat. Nagsapa ng lukat. Katartaraok pa lang di kawitan ng lukatan. Kay sa dinungar ti papanam. Dito lang, tersina na. San ka pa'y nagmulumog mapan ka man na nag-internet. Dagiti ngay taraken ta, kasanudan, awan pa'y paglutok adanaw.
Apay nga. Apay nga ngagpaiso. Madimit tayo. Madi talaga Marikwanang! Oh, ang display apay lang ka nagitilakaw. Apay aya. Apay nga. Diyak matin makapag-internet. Ura siya, madain. Talaga saan kayo na makapag-internet? Nay, apay nga maray. Anon nga internet mo. Ay, Ay, sana mabalin na dyan maka-internet kagawad. Ina, matayak. sino katakon ti password? Anya, ay sana mabalin na maray. Agwala ako di mo isubli di sigo da password. Ay, kagawad. Uno, ibagam lata kada kami ti baro a password. Hay, nalpas kamin ang nagtongtong ka ni Kapitan. Ha? Mala, mapan kayo agreklamo kan kuana. Ay talaga mapanak. Mapantata taba daw. Makaluluwa kami kani tatabadong kapitan. Kasla saan man? Oh. Madi nga mintirik namin, di naramid ni Marikwanang. Anya ay ati inaramid na. Sinukatan na kidin di password, di internet na. Apay mabalimot tikas dyan. Aya kapitan. Iso aday tatyo may reklamo, pare. Internet na dayjay. Iso di agbaybayan. Sukatan na, no kaya't na sukatan ti password. Di kayo lamabayin nga may agreklamo. Kaya saan nyo ba't nga internet? Agawin kayo din. Drama-drama kayo pa, makaluluwa kayo. Testing lang, kapitan. Nungay agkuray. Apay nga kusilap ka, kabadong. Saan ako na makapag-internet? Ay naukudom kit di day tanwang mo, ang mapan iji bangkag. Anya yati password mo? Awan ti pangibagbagak. Siyak lang ti makaam mo. Mingka ka agaradon. Ay, nakabanikas ni Marito yang ijari daw yaw. Isinsinyas na nga ingka kanon. Ay, mapanak man lang ay. Ay, tatabadong. Una umpay ngamin ti trabahom. Lepasam amin. Tapno saan nagreklamo ni nanatunya. Ala sige. Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.